Right, vir ons besoekers, ons is besig met die ABC om Jesus te volg. We want to make it easy to follow Jesus, so there are certain things in the alphabet, A's and B's and C's and D's and E's, that if we understand it, as ons dit verstaan en ons pas dit toe, dan help dit vir ons in ons lewe met die Here. Want by hierdie gemeente volg ons vir Jesus. En ons het hierdie sêding that we follow him so closely that the dust of our rabbi will fall onto us. Die stof van sy liefde, die stof van sy vergifnis, die stof van die Here. That's how close we want to follow. So hierdie ABC, the ABC is helping us in doing that. So die prentjie lyk so, dit is Jesus wat stap, dan val die alfabet uit sy kleed uit en die mense tel dit op. En dit is eintlik ons. Sien daar agter is ou Casper. Ek kan hom nie sien nie. Ons tel letters op. Ons tel letters op want ons wil leer uit die woord uit hoe om Jesus te volg. En as dit ABC is, glo ek aan die einde van die 26ste week, if I say to you E, you all going to say Ebenezer. And hopefully you remember what it means. Wat beteken Ebenezer? Tot hier. Dit was 2 weke terug, broers en susters. Tot hier toe die Here ons gehelp. Toe sit hulle die klip daar neer, Ebenezer. Tot hier toe het hy ons gehelp, was hy getrou. And he will carry on being faithful. Asseblief probeer vanoggend sin onthou. Goed, so die A was gewees, adoption, aanneming. B was gewees, Barnabas, bemoediging, encouragement. Ons moet mekaar encourage, is makliker om te kritiseer en fout te vind. Dit kom eenvoudig maklik. You can find fault in the church, you can find fault with me, you can find fault with anything. En jy is waarskynlik reg as jy fout vind by my. Maar jy gaan voor die Here staan. So ons wil 'n gemeente van bemoediging wees. We want to encourage one another. It is so much better, instead of criticizing somebody that's down, to go there and encourage that person. Come on, man. Dis kerk, die wêreld kritiseer, die wêreld het onthou, please click and like. Hoekom moet jy vir iemand vra? We like one another here. Goed, gaan ons aan. C was gewees covenant, die ou en die nuwe covenant het ons bespreek. Die Here wat 'n verbond met ons maak. D was 3 gewees. He brings us from darkness into dawn, into dominion over principalities. En as ons nog in die darkness lewe, moet ons die dawn beleef waar hy ons uittrek in die dawn Afrikaans is die dagbreek. In die woord sê van dagbreek en then dominion. En E was gewees wat julle vergeet het, Ebenezer. So vanoggend ons is by F. En daar's baie woorde. Kom ons kyk goed so 'n bietjie. Faith, Father, fellowship, friend, freedom, fruit, fear, foundation, favor, fullness, forgiveness, fountain. Moet nog nie sê nie? Okay, nou vir 'n cappuccino. Wie wil die F raai? Verby. Hier kom dit nou. Fire. The fire of God. Die vuur van God. Ek weet nie van julle nie, maar ek is nou al oud. Ek voel nie so nie, behalwe as ek opstaan in die oggend, of uit die kar uitklim. Nerdag vra ek vir 'n vriend van my, as jy uit die kar uitklim, hoe lank vat dit vir jou om regop te kom? Toe sê hy so 7 tree. Vra hy vir my, waar is jy? Toe sê ek is by 4. Toe sê my, weet jy hoe sleg lyk dit as jy vir 7 tree so loop uit jou kar uit? Hy sê so, wat hy nou doen, hy stap maar om sy kar en kyk hy kamstig na die tyres. Net om reg op te kom. Hoekom ek dit nou gesê het, weet ek glad nie. Ek is oud. Dis wat. So my kinderjare, when I was a child, my folks, we were in a traditional church, and but they were seeking, so they visited all the denominations and they took us with. Jong, dis AGS,
dis PPK, dis Full Gospel, dis AEB, dis die hele lot. They expose us to everything. En dan kom hulle nou in aanraking met van hierdie mense, van sekere van hierdie kerkgroepe, en dan hoor ek as kind, as a child, I would hear these sentences. Dan sê die een broer vir my pa hulle, "Wow, laas Sondag by daai kerk hierdie vuur geval." En dink ek, dis ek laaitie, vuur het geval, hoe lyk dit? Ek wens ek was daar. And you hear some people say, "Ooh, ons bid vir die vuur. I'm not too sure we can pray that prayer unless we understand what it means. The fire of God. The fire of God is not for our entertainment. The fire of God is not so that we can have a good time. Die vuur van God is geweldig. Dit is 'n geweldige ding, die vuur van God. So ons gaan vanoggend 'n bietjie kyk in die woord. Ons gaan nie al die teksverse preekie, maar hulle is daar. Julle kan dit neerskryf, skus my papiertjies is op. Julle het 'n swak pastoor, hy het nie nuus gedruk nie. Sien jy, daar's fout. Vind fout. Daar's hom. Ek sê dit sommer vir julle. It's no problem. Ek sal volgende week hê. Well, remind me. But now I'm not asking a good one. Die vuur van God. So ons gaan die teksvers hê. Jy kan fotootjies neem van die teks as jy nie papier en pen het nie. But it is so important that we understand the fire of God before we pray for it. At the end, we're going to pray for the fire of God. But we have to understand that the fire of God is nie net hierdie lekker kry in die Heilige Gees nie. Dit is 'n geweldige prys. There's a high price for the fire of God. En ons gaan dit nou uit die woord uit lees and we're going to understand that. Is that okay? Alright. So hier gaan ons. Eerste ene is Exodus 3 vers 2 tot 6. Die storie is God roep vir Moses op na die berg and Moses he goes up and there's this what? Okay. Heer Jesus, u moet nou help. Hulle weet nie van die brandende bos nie. The burning bush. Okay, so let's just read that. Exodus chapter 3. Daarop verskyn die engel van die Here aan hom in 'n vuurvlam uit 'n doringbos. En toe hy weer sien, brand die doringbos in die vuur, maar die doringbos word nie verteer nie. En Moses sê, laat ek tog nader gaan en hierdie groot verskynsel bekyk. Waarom die doringbos dan nou nie uitbrand nie. Toe die Here sien dat hy nuuskierig nader kom, is maar die mense natuur, né? Roep God na hom uit die doringbos en sê, Moses, Moses. En hy antwoord, hier is ek. En God sê vir hom, moenie nader kom nie. Trek jou skoene van jou voete af. Want die plek waar jy staan is heilige grond. Verder sê hy, ek is die God van jou vader, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob. Toe het Moses sy aangesig verberg en hy was bevrees om God te sien. It's not fun and games. It's not for our pleasure. As die vuur van God val, dan is daar 'n doel en 'n rede. There's a purpose why his fire is burning. And what was the purpose in this whole story here? The purpose was, he speaks. And when God speaks, we need to listen. And then he calls Moses to task. Hy sê nou vir hom, ek gaan vir jou gebruik om die volk uit te lei. So when we ask for the fire of God to fall on us, wees gereed om iets te gaan doen buite jou comfort zone. Jy hakkel dalk, you may be stuttering, you may have fear of people, you may have fear of man, but if you want the fire of God, we have to be willing to do something for God. It doesn't have to be great, hoef nie groot goed te wees nie, but just do something for God. Just use the name of Jesus somewhere in a conversation without cursing him. Maak het sin? He's calling us. And then he wants holiness. Oh, sy vuur gaan net val.
waar ons skoene van trots uitgetrek is. Waar ons onsself gereinig het voor die Here en gesê, Here, hierdie sondige mens kom na U toe. Make me holy. So hierdie vuur van God, He wants to speak to us in His fire. He wants to give us a task, but He wants holiness. As ons verder lees, sê God, moenie dat die priesters hier opkom nie. Moenie dat die volk hier opkom nie. Ek gaan vir hulle uitwis met die vuur. It's not just to, I remember as a kid when I heard those and I would ask my parents, wat beteken as die vuur val in 'n gemeente, in 'n kerk, dan sê hulle vir my, nee, die mense praat in tale, of hulle huil voor die Here, of hulle ruk en pluk 'n bietjie en skud 'n bietjie. It's far, far deeper as dit. Vuur van God roep ons op om iets te doen. And I think we should all pray for the fire of God to fall. Want van ons moet 'n bietjie vuur kry. Are we willing? Are we ready to do something for the Lord? A challenge. Die volgende is Exodus 19, vers 18. Dis nou net voordat God vir Moses wat gaan gee? Exodus 20, die wet, the law. Almal van ons behoort te weet dat in Exodus 20 staan die wet. Jy moet die wet lees en ken en dan moet jy volgens God se wet leef en nie volgens hierdie wet nie. Maar anyway, dis 'n ander preek vir 'n ander dag. Kom ons lees 19 vers 18. Dis voordat die wet nou gegee word, die hoofstuk net voordat die wet kom. En die hele berg Sinai het gerook. Omdat die Here in 'n vuur daarop neergedaal het. En sy rook het opgetrek soos die rook van 'n oond. En die hele berg het vreeslik gesmeel. Nee. Het vreeslik gebewe. Jong, as die vuur val, is dit nie net tannies en oomies wat ruk en pluk nie. Die berge ruk en pluk. As die God van vuur neerdaal met 'n missie. En hy kom en hy bring die wet. Hy bring die wet, the moral compass for the people, die morele kompas vir mense om in te lewe in die Ou Testament. En hy sê, hier is goed wat julle moet doen en hier is goed wat julle nie moet doen nie. En dis die maatstaf waarmee ek julle gaan meet in die Ou Testament. This is the measuring tape. I'm going to measure you according to the law. Toe raak die mense vreesbevange soos die jare aangegaan het and they added to the 10 laws, they added about 600 more. Maar toe die vuur kom, toe spreek die Here weer en hy sê, hier's my riglyne. Here are my guidelines. And the mountain shook. Mense, kry net gou die prentjie. Ons lees môre, ons kan mos nie meer die koerant nie, so ons lees môre op netwerk 24. Daar's 'n gemeente in die strand. Hulle het gebid dat die vuur val. En die hele berg is onder rook en dit skud. Die mense voel dit tot in Spanish vorm. God se teenwoordigheid. Dis wat daar gebeur het. But it's not there for show. It gives us a moral compass. It says, hierso is, julle moet so lewe. En die vuur gaan weer val. Ons gaan nou daarby kom. Die vuur wil weer val, maar is ons gereed? Is ons gereed om die goed van ons lewe af te lê? Die slapheid waarmee ons Jesus volg. Are we ready to lay it down and say, Lord, I'm going to follow you wholeheartedly? Gaan nie meer dat die wêreld so aan my trek en ruk en pluk nie. Gaan nie meer dat die wêreld my seermaak nie. Vuur van God kom en brand die goed.
Dis skrikwekkend. Eksodus 13, vers 21. En die Here het voor hulle uitgetrek. Nou ons ken die storie van die wolkkolom, né? Die wolkkolom en die vuurkolom. Dis die ander vuur. We know that story. Maar daar's een gedeelte wat ons moet onthou. There's a portion in these two verses that we need to remember. God is showing His faithfulness. Daar staan, en die Here het voor hulle uitgetrek bedags in 'n wolkkolom om hulle op die pad te lei. That's the key. To keep them on the road. Was hulle op die pad? As hulle op die pad was, het dit vir hulle 6 maande gevat. If they were on the road, it would have taken them 6 months to get there. But they were on the road according to their disobedience. But even in their disobedience, God protected them by day. Want daai son kan jou brand. Hulle sê dan Koereman, was in die dag 40 grade in die skaduwee. Hulle waarsku mense om uit die skaduwee uit te bly. Okay. En snags in 'n vuurkolom voor hulle uit verlig, sodat hulle dag en nag kon trek. En die wolkkolom het nie bedags en die vuurkolom nie snags, luister mooi, voor die volk gewyk nie. God was there, day and night. So hier is die vuur. Wat is die vuur hierso? Dis nie net vir lig nie, maar die vuur is ook hierso vir ever present. Hy's altyd daar. Hy's altyd daar. Ons moet besef dat as sy vuur teenwoordig is, as ons bid vir sy vuur, is sy vuur die hele tyd by ons, and His fire will expose our lives. Excuse vir die side track. His fire is there to help and guide us and protect us and give us light, but it's also a consuming fire. Ons het dit gesing. It's a consuming fire. So God sien alles. And we want His presence, and if His presence is equal to just, having a great time, having a great, no. His presence will penetrate our spirits and reveal our sin, and will reveal our fear, and will reveal our anxiety, and will reveal our weaknesses, which is okay because He wants to heal that and deliver us. Dis nie 'n slegte ding nie, but are we ready? Dat die vuur van God ons begelei deur die nag, of in die wolk deur die dag. It gives us guidance, but it also shows us that He's always there. Hy's altyd daar. Onthou die volk was nie baie gehoorsaam nie. Hulle het nie baie geloof altyd tentoongestel. They didn't show a lot of faith in that journey of 40 years. They didn't. Then they're complaining about this, then they're complaining about that, then they're complaining about this, then they're moaning about that. Then, kom ons gaan liewer terug. Die vleis was lekkerder as die vleis hier. But the fire of God was ever present, looking after His loved ones. You, His loved one. As ons bid vir sy teenwoordigheid, as ons bid vir sy vuur, dan bid ons dat sy teenwoordigheid met ons sal wees. One Kings. Vra maar vir jouself, jy het die vraag of, do I really want the fire of God? It's not just nice. 1 Konings 18, 37, 38 en 39. Ons ken die storie.
Elia en die Baal profete. As julle wat die storie nie ken nie, die Baal profete daag Elia uit dat hulle God is groter as Elia se God. Is their God greater? Elijah said, okay, let's build an altar, let's put wood, and let's drench this whole thing with water, maak it vol water, fill it so much with water that even the trenches around this altar is just wet, soaking wet. And then he prayed to God. Antwoord my, Here, antwoord my, sodat hierdie volk kan erken dat U, Here, God is, en dat U hulle hart tot U laat terugkeer. Vers 38. And then the fire of God fell on the altar. En hy brand alles tot niet. Tot die water wat rondom die ding lê, droog gebrand. What a fire. So what is God doing in that situation with His fire? It's not having a great time. His fire there is for His glory, for His name's sake. He can still do it again. It may not be an altar because jy bou nie maklike altar met hout of goed nie. But there could be something else in your life that you need God to prove Himself and His glory and to step into your situation and burn away the wickedness and the doubt of people, and He will do it. Want die vuur van God is righteous. It's for His glory. Daar's nog 2 gedeeltes wat julle kan gaan kyk. Albei is visioene. The Ezekiel and Daniel is visions that people had where there's fire. The fire of God is serious stuff. Dis ernstige goed. Ons kan net vir die vuur bid as ons bereid is om hierdie pad te stap. Why I put those two there is those two scriptures is also reflecting His glory. You can go study that. Nou kom ons by die Nuwe Testament. Handelinge 2. Ons almal ken daai gedeelte in Acts chapter 2. En toe kom maar goed soos tonge van vuur, kom sit op die mense se koppe. Tongues of fire. And then people pray, oh, we want that, Lord. Maybe that is laat die vuur val. In die ou tradisie. Maybe this is what the people in my childhood were praying for, or were saying, oh, die vuur het geval, because they saw God move among people. And that's amazing. And that's amazing. And it's right. It's not wrong. But the fire of God is not just that. It's not limited to just that. Ek sal graag wil hê die Here moet deur sy Heilige Gees soos in Pinksterdag weer kom en 'n bietjie 'n wind hier deurbring. Wat sê, wat gaan nie aan? Wat gaan nie aan? Wat se wind is dit? Dis die Heilige Gees. Dit moet wees of die val vuur uit die lug uit, fisiese vuur wat ons kan sien. Won't that be great? I tell you what, it will not happen here. There are too few unsaved people. Ja. Dit was vir hulle om te sien wat God kan doen. And in Acts 1 verse 8 and 9 it says, and you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. To be my witnesses. And then the fire fell. Die vuur was the power of God. Op elkeen van ons. So ons moet bid vir die vuur, maar dis nie die vuur om ons aan die brand te kry nie. Dis die vuur. For His glory, for His presence, for His guidance, for His voice. Because we're ready, we are being holy. Maak dit 'n bietjie sin, klink die vuur nou 'n bietjie anderster. We're almost done. Acts chapter 2,
when these flames of fire or tongues of fire fell on the people. It was His presence and the empowerment of His children. Hoekom moet hulle empower word? Why was it necessary for them to be empowered by the Holy Spirit? To be His witnesses. To be His witnesses. Nou onthou nou net, everyone here that is maybe very insecure, you didn't study theology, jy ken nie die Bybel regtig so goed nie, jy's bang iemand vra jou vas. And that's the worst thing to fear, that people will ask you a question that you don't know. That's fine. You know what the answer is? I don't know. But I'll find out. Then we have another coffee date. Date number 2. Staan jy? So, ons hoef nie kennis te hê om voordat ons die vuur van God kan afbid, so that we can be His witnesses. To be His witness means that I go with the fire of God in me. Die vlammetjie het op hulle koppe kom neersit en toe in hulle harte beland en toe het hulle uitgegaan en 3000 mense tot bekering gekom. That's the power of God. That's the fire of God. Hebrews chapter 12 verse 28 and 29. Daarom, luister nou baie mooi. Daarom, omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang, we receive an unshakable kingdom. Laat ons dankbaar wees, let us be grateful. En so God behaaglik dien met eerbied en vrees. So we can be obedient to Him and have the fear of the Lord. En dan vers 29. Want onze God is 'n verterende vuur. He's an all-consuming fire. Hy brand weg al ons trots. Hy brand weg al ons vrees. When we follow Him in obedience, He burns away everything. I'd rather let Him burn me now with His holy fire than burn later in an unrighteous fire. Fire, please fall. Fall on us. 1 Korintiërs 3 vers 12 en 15. That's quite an amazing verse. I love that one. That's at the end. That's when the judgment comes. En as iemand op die fundament bou, if somebody builds on this foundation, gold, silver, as ons bou op goud, silwer, kosbare stene, hout, hooi en stoppels. Elkeen se werk, this is now our works. Elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gaan word. Okay, kom ons praat gou 'n bietjie daaroor. What is building with wood and hay and stoppels and goud and what's all that? Alles wat in die vuur gesit word, wat getoets word. Dis ons werke, our works, can be tested by the fire of God. So as jy iets gebou het, wat nie op goud en edelgesteentes gebou is nie, in ander woorde, something that is lasting, something that goes into the fire and it comes out the other end purified. The fire purifies. Die hout en die stoppels in die hooi, it just get burned. Okay, let me give an example. It's got to do with our motives and why we do things. When I ask you to pray in church,
And you pray differently than normally. Want jy wil nou die mense impress. It's a good prayer. God will take it. But when He puts it through the fire, it will just burn. Because the motive was wrong. You wanted to impress the people. When you give big money to the church or to an organization and you want your name to be put there somewhere, that's fine, that's great. Geef hulle. But that is your reward. When it gets to the fire of God, it gets wiped out. There's no eternal value to that. Dan het jy jou loon klaar weg, sê die woord. It's all about motives, why we do things. So the fire of God is burning the wrong motives, and we will not get rewarded for that. Kom ons vat Jesus se voorbeeld. Ek was naak en jy het vir my klere gebring, ek was honger, ek was dors. If you've done that to impress people, to create 'n lekker getuienis vir Sondag, wat het ek gedoen? That's fine, that's great. Carry on. Moenie ophou nie, doen dit. Maar as jy klaar gepraat het, dis al wat jy gaan kry. That's your reward. Because it's been tested by fire and it's wood. Het brand net weg. But the things we do when the right hand doesn't know what the left hand is doing. The stuff we do for people. Small little things get great rewards. Want dis goud en edelgesteentes en silwer. Jy kan nie help as iemand anders namens jou getuig. That's fine. If you did something to somebody else and they testify, that's nothing to do with you. Just don't take honor. Ons kan lang preek oor elke punt. But the last one, Revelation 19:12 to 15. Ons ken die verhaal van Jesus wat inkom in Jerusalem op die donkie. Came in with a donkey. And soon after that he was crucified. And then he rose. Then he was reunited with the Father. And there he's coming back. On a white horse. And his eyes flaming fire for judgment. Nie meer liewe Jesus nie. Nie meer op 'n donkie nie. Not to be crucified again, not to be trampled again, not to be spat at again, not to have a crown of thorns again. Nie om weer geklap te word nie. He's coming with fire in his eyes and a sword in his hand. And he's riding a white horse across this land. And then judgment comes. The fire of God is amazing, but we have to understand that the fire of God means the presence of God, the judgment of God, the presence of God, the cleansing, the purification of God. It's not just having a great time. Do we want to pray for the fire of God? Wil ons bid vir die vuur van God om te val op elke van ons se lewe. Are we ready to be holy? Are we